Dobar dan i pozdrav svima. Evo nas u još jednom YouTube serijalu, s nama je danas Matej Horvat. Kao što i u svakom serijalu kažem, pričat ćemo o tome kakve svi koji prodaju svoju uslugu ili proizvod imaju slične probleme, samo je kontekst malo drugačiji. Ajde prije svega, Matej, ti se predstavi ko si i što radiš i kako radiš. Pozdrav svima, evo ja sam Matej Horvat, diplomirani inženjer geodezije, stalni sudski vještak i agent za nekretnine. I vidio sam boarding marketing prije 1-2 mjeseca i evo odlučio da vidim da malo radim na sebi, da promijenim neke stvari koje su me mučile i evo tu smo, gdje smo sad. Kad već si krenuo s time, malo, šta te potaknulo da općenito krenemo raditi? Pa evo, imao sam neke nedoumice isto u razgovoru s klijentima, nešto što sam htio promijeniti na sebi, naravno poboljšati sebe, poboljšati prodaju, poboljšati komunikaciju sa klijentima, dobiti naravno nove poslove, bolje poslove, financijski možda dignuti usluge i doći do nekog načina da možda neke stvari koje sam krivo radio ispravim. Napredujem u poslovnom, ali i u privatnom naravno segmentu, automatski to mi znači i u privatnom nekom područjima mi dobro došla ta edukacija. I šta ti je tada bilo onako najteže u prodaji i pregovorima? Pa skužio sam nekada previše došlo do nekih, naravno svi imamo neke konfliktne situacije i nekad sam se ulovio da ja toliko previše sam objašnjavao ljudima, previše sam nekak išao s nekim argumentima, ali onda sam shvatio zapravo, nije mi tad bilo jasno kak ne mogu uvjeriti nekog u nešto, zapravo samo sam ga udaljavao od nekog zajedničkog cilja. I te neke stvari nisam uspio riješiti, ali evo, sad skužim, shvatio sam sad zašto nisam dobro to radio. Znači, previše sam išao u širinu, u dubinu, previše sam ulazio u tuđu neku logiku i sad znam zašto nisam uspio te stvari neke rješavati. A šta ti je onda kliknulo? Šta se točno promijenilo? Pa da, zapravo sam nekako usporio s tim, smanjio sam objašnjavanja i prebacio sam lopticu na njih, recimo, ne znam, što bi vi napravili u tom nekom kontekstu. I onda zapravo smo nekak su se ljudi isto spustili gard i nekak smo opet došli do nekog zajedničkog cilja, bez nekih puno argumenata s moje strane. Nisam išao u širinu, nek sam više prebacivao nekak protupitanja što bi vi, kako bi vi se postavili na mom mjestu. Znači više sam išao u tom nekom smjeru, onda su mi oni ipak spustili taj neki svoj štit, gard. Došli smo do zajedničkog nekog rješenja. S većinom, naravno uvijek ima neka manjina s kojima ne možeš ništa, ali s većinom sam uspio doći na kraju na neku zelenu granu. Jel imaš možda neku, ako se možeš sjetiti, možda neku situaciju u kojem ti je bilo kao Ovo je situacija, ne znam, da ime neko nije me napao, nego je prigovorio arhitektu konkretno nešto, on je smatrao da je on u pravu, ja sam smatrao da sam ja, naravno, i ja sam mu samo postavio zapravo neku kontra pitanje što bi ti napravio na mom mjestu, onda je tu sam već vidio da je spustio neki taj nastup i ipak smo nekak riješili taj problem. On je shvatio isto možda da je on možda malo pretjerao, ja sam isto i na kraju smo došli. Ja da sam sad išao s njim s argumentima, ne ti si kriv, trebao si ovo, da sam prije radio i nisam baš došao do nekog rješenja. Tako da eto, to sam zapravo u tom kontekstu napravio. Koja bi ti neka, već si rekao, koji način razmišljanja, ali koja ti je u tome možda tehnika ti bila najkorisnija? Pa tehnika bi bila 3P, evo recimo kod nekih ponuda koje sam slao, kad sam razgovarao s ljudima, većinom sam dao sam im primjer da sam imao već situaciju neku na njihovom mjestu gdje isto stranka se nije mogla odlučiti, pa je došlo naglo neka situacija gdje je morao brzo rješavati. Pa sam im odmah prebacio lopticu što bi bilo kad bi se vi našli u toj situaciji. Znači, može se isto desiti takva situacija, onda su ljudi ipak malo drugčiji kliker, malo drugčije razmisle, pa shvate da možda nije baš tak kako oni misle, da im nikad neće nešto trebati. Zapravo to mi nekak najviše to sad koristim, eto. Nisam još toliko toga stigao, ali to mi nekak najviše legla ta tehnika i eto, to mi nekak leži sad. Kako sad ulaziš u razgovor, ajmo reći, koji je neki tvoj sad način operiranja, ajmo to tako nazvat, naspram prije, na koji način razmišljaš, na koji način gledaš na cijeli taj razgovor? A dobro, da, drugčije, ipak i koristim te neke tehnike zapravo di dobim drugčije informacije od ljudi zapravo. Ovo, na primjer, sad zadnje što smo pričali malo prije isto, stranka se nije javljala dugo za jedan stan koji sam ponudio, sam mu postavio pitanje da izvučem neku informaciju, pitao sam ga da li ste odustali od kupnje, on je odmah rekao ne i naravno da mi je dao više informacija zašto ne, da još čeka nešto itd. Znači dobio sam neku povratnu informaciju, ja sam ga baš tim pitanjem izvukao iz njega zapravo neke dodatne stvari. Znači koristim te neke alate koje si mi rekao i prepoznam da ih mogu koristiti, vidim po nekim situacijama. Nisam se još naravno skroz iz praksu, tek smo sad završili, ali evo što prepoznam, ja to iskoristim i zapravo dobim neku drugčiju informaciju od ljudi što prije nisam dobivao.
pa me to sad iznenadilo malo. Mislim, pozitivno naravno. Koji ti je sad cilj u razgovoru? Naspram prije možda cilj? Pa sad ovisi u djelatnosti, recimo u nekretninama mi je cilj dobiti što više informacija u kraćem vremenu. Znači ne da sad čekam odgovor, potencijalno kupca sad mjesecima, nego da odmah izvučem, da znam da li da ga dalje s njim komuniciram ili dobro, nek mi kaže odmah, pokušavam tu informaciju što prije dobiti, da gubim manje vremena ja i kupac. To je u geodeziji, pokušavam možda neke ponude nadignuti malo cijene, pa malo tu dobiti na vrijednosti možda mojih usluga. Jer geodezija mi većinom ide prek preporuke, tu me već stranke malo i znaju, pa pokušavam tu nekak financijski dignut i opravdati uz te tehnike malo i cijenu svoju. A u nekretninama ovo što sam rekao, znači dobiti što više informacija u što kraćem svom vremenu, da što manje vremena potrošim, a da izvučem više toga o nekom potencijalnom nekretnini, što mogu. Ono što ljudi uvijek sad zanima i kako danas reagiraš na prigovore, na primjer na cijenu, je li ima prigovora, ajmo reći, na cijenu, ako ima, kako ih rješavaš? Pa ima, ali pokušavam evo onda to obrazložiti ne opet u širinu, jer prije sam ja objašnjavao da, ali tu imate ovo, ono, sad više pokušavam na drugi način malo, bez puno širine objasniti ljudima, prezentirati i ipak dobijem malo drugčije odgovore. Dobijem onak, malo se zamisle, vidim da onda ostane malo kliker im drugčije im proradi. Bar ja tak imam osjećaj kad razgovaram s nekim, malo ga onak, ko da ga štrecnem. Malo se to onda skužim da je to dobro, znači čim ga malo štrecnem, čim se on malo, vidim da nije očekivao neko pitanje. Točno sad sjećam onog primjera, bilo mi jako korisno ljudima, kad je onda rekao, ma to će moja djeca, da. Moja djeca, da, super. Da, onda sam ga rekao, kad si mi ispričao, kak si to riješio. Da, puno od stranaka ima koji kažu moja djeca, ali onda im ja kažem da se nekad ne može pouzdati, da će to trajati, jer desi se da ljudima nekad treba odmah, što bi bilo kad bi se desilo da vam sad treba kredit, da vam treba hipoteka, ne znam, da si morate riješiti odmah nekretninu, a to traje i desi se, znači imate kupca možda, ode vrijeme potroši, ne stignete to brzo riješiti, onda se ljudi malo zapitaju, dobro da, nikad se ne zna, možda mi će ni trajati za mjesec dana, mislim, to je sve život. Super, ovo je baš super primjer, koliko si ti, umjesto da si ga išao objašnjava, sad si mu vratio nazad, kako ćeš to rješavati onda, šta će se dogoditi onda? Što će biti, kad će vam trebati sad za mjesec dana možda, 2 mjeseca, 3. On je konkretno, znači, rekao da neće rješavati nekretninu što se tiče vlasništva, upisa u katastar i zemljišnu knjigu, da mu to nije sad bitno, a da će to djeca. Onda sam ja rekao, bilo je takvih puno klijenata koji su to rekli, ali onda je došlo naglo nešto mu je trebala, ne znam, sinu hipoteka, kredit stambeni. Nije mogao dići stambeni kredit jer kuća nije sređena. I eto, propadne mu neka prilika, može za kupnju nečeg novog. I tako. Evo, u tom kontekstu sam objasnio, znači, stranci, onda stranka malo ipak se zapita da možda nije tak crno-bijelo kako ona misli da će djeca rješavati. Možda će stvarno trebati to prije. Šta se sad promijenilo nekako u tvojim rezultatima ili sigurnosti kao takvu u tim razgovorima? Da, čišće znam neke možda situacije, možda znam čišće što bi rekao kako da se postavim, da li da prebacim na njih neko pitanje što bi bilo ili što bi na mom mjestu, znači imam neke čišću sliku, znači nije da sad lutam, nekak mi je nekak čišće, recimo znam se nekad postaviti u tim situacijama, što se tiče ponuda isto, znam odgovoriti, pogotovo ako mi neko za cijenu nešto kaže i tako. I ajde za kraj, šta bi preporučio ili nekom mladom ko počinje sad tek da prodaje svoju uslugu ili proizvod ili prodaju općenito ili, ajmo reći, mlađem sebi? Pa rekao bi da je ulogu u sebe, znači neprocjenjiv, zapravo trebalo bi ljudi odmah krenuti sa nekim edukacijama, sa ulaganjem u komunikacijske vještine, pogotovo ako su u privatnom nekom sektoru gdje rade s ljudima, tako da po meni, mislim, taj koliko god da košta, mislim, to vrijedi, to se ljudima vrati, tako da u svakom slučaju predlažem da ulože u sebe kroz, evo, tvoje konzultacije, seminare, što god, to uvijek ostaje, znači stvarno će pomoći. Evo. Ja sam mislio isto da neke stvari možda znam, možda negdje mislio sam dobro, ali evo, uvijek fali nešto, znači neke stvari sam očito krivo radio, vidim po reakciji, u praksi vidim da sam neke stvari očito krivo radio i sad to je ipak nekak sjelo na mjesto. Nije da nisam ni znao, ali ipak sam se upgradeao, ajmo to tako reći. Svima predlažem, stvarno, ako ima nedoumica, nemojte se brinuti, samo krenite. Hvala ti, Mate, na poruci, lijepo. I ja bi s ovim isto nekako završio. Zahvalio bi se Mateju na gostovanju. Mate nije neko koji je došao reći kao početnik i to ima neko preznanje i tako dalje, i stvarno je bilo užitak vidjeti kako je, čak i ako je imao neko određeno preznanje, i dalje onako sam vidio velik napredak u njegovoj komunikaciji sa klijentima i tako dalje, što mi je uvijek drago, jer baš što je on sam rekao, nije samo da počne
početnici, nego i oni koji već imaju nekako jednostavno ti uđeš u tu svoju rutinu i boraviš neke greške možda ne vidiš u stvari greške koje radiš. Ne vidi, misli da možda dobro radi, a zapravo negdje se uvijek da poboljšati nešto, korigirati, promijeniti. Super. Tako da, s ovim bi završio. Hvala ti puno, Matej, na ovim informacijama koje si podijelio, na iskustvu, na savjetima. Vama ostalima, evo, kao što uvijek ne kažem na kraju svakog videa, eto, igrajte se i educirajte. Pozdrav!